Sky TV osibire kuronji nakwakira omugenshonga omwabazi oguheriza babyaba ebiro 14 ebyo kwezi okwa kashatu kandi okwisiaho agenshonga omwabazi ogu ndi adera orisha batwina amakuru mingi agutwa kuretera ahabo omwabazi ogu nabo cyo ninja kwata mukache nabanyuma kunda agaruke nkwisiaho agenshonga ombujire otaruga aha Sky TV. Omurundo gundi nakwakira omugenshonga omwabazi ogu ogakwisia honde adera orishaba agerizo bantu ja kutandika na President Yoweri Museveni okuyayurika abantu omwihanga area Algeria ngwihanga ya Uganda lirimo ebintu bingi ebibakubasa kwija bakongera kutekamo akasente kugira ngo nabo babase kuganyiramo otiriho n'abanya-Uganda okubaza kugira ekibayi hamu. President Museveni yagambira abebembezi omwihanga ya Algeria ngo akashanga ihanga ya Uganda economy eriko y'umunonga ngo bitu emyaka yamazire ahabwebembezi agerizeho okuritereza niko kushaba abantu omuri Algeria na munonga ba investors okugira ngo babase kwijaha beyongere kukora sente. Obwabire nagambaho aba investors akurabira omukigombe cyabo ekya Council for Algerian Economic Renewal izoberi yanyuma abazyo President Museveni ahigire ba investors hamwe n'abakozi baza business zo mu ihangeri ya Algeria kutekateka okuta sente zabo mu Uganda ngo abo kuba Uganda inecho ekikwetengesubwa abantu okora business. Omuringo nugwo gumwe President Museveni ayorekera mani aga Uganda ine omukwingo mwani akugira ngo Uganda netunga sente zikwika billion rwende za dola aha billion akugira ngo Uganda netunga million zirwenda za dola aha billion 8.8 obu Africa kutunga omukwingo mwani. President Museveni ayogumize mu yayoreka abashubuzo mu ihangeri ya Algeria indijo miringo ibakubasa kutunga musente nko kutaho amakorro g'emyenda okora za motoka okora ebyo kurya by'enyamishwa hamwe n'ebindi. Ojuke ngwebyo President yabigambo byanarwo mwihanga eri Algeria ari kusibura abantu okwe banyime kweza orutaya yorwe orwebiro bishatu twayongerayo na genshonga abekitongore ekebyo bururo mwihanga erizo abaherezayo itaka aha mwanya ogubatureni bakoreraho emirimo yabo kugira ngo babase kuri hayo ahabekitongore ecyayunura kwenda kubayambaho omurimo ogokombeka orukuto oruri aha mutindo orubakweta Kampala flyover kugira ngo umurimo ogugu base kweyongera kugenda omisho. Akachiko ka Electoral Commission no mwihanga rizoba nubwo kahayitaka ere babene bakorera mu mirimo yabo okumara obwire okitongere kiri kuvunanizibwa ombyenguto mwihanga okubasoma mu gokombeko ruguto oruru kumanya nka Kampala flyover oruru kugenda omisho. Olwalero tuze wano okumukoro ogwokuwaayo ekifo kino eri Uganda National Road Authority ngabwe mumanyi eni yabade office ya Electoral Commission okumara kaseera itakeri yaherezwayo niringana hikemwe kandi rishangwa aha plota 5 Jinja Road omuri Kampala. We engineer Lawrence Pario ari kurebyo kombeka entindo omukitongore kya Yura yatugira ngo bwanyuma yo kwasubwa itakeri hata basigaza umurimo gwo kuronda contractor arayombeka ruguto byabakama yashoborera ngo mbwiro ubu emirimo yabo nibaza kubana bagikorera aha 7th Street Industrial Area ahari ekitebe kya National Housing Construction Corporation. Naye twamaze okusenguka kati twaze ku 7th Street Industrial Area mu kizimbe ekya Uganda ekya National Housing and Construction Corporation
batulira bwakaseera buseera konkogu yatugira ngo omwanya ogu babe barimu tibarugwebwa ahabw'okuba n'ekitebe kikuru ekibamaziremu emyaka 5 kuruga 2021 kandi batakatungireyo kweta omu bitwa kwona kuruga omu kooti ekirikworeka ngu habe hariyo buringaniza omu mwanya ogu. The commission has been able to conduct 5 general elections in this place: 2001, 2006, 2011, 2016 and 2021. In spite of the nature of the premises, which is dilapidated to say the least, the Commission was not deterred in its determination to deliver credible, free and fair elections to the country. And we are therefore proud of that. We have fond memories of this place, in that we were able to serve the people of Uganda diligently and without favor and without any hindrance to what we are required to do as far as our constitutional mandate is concerned. Konka Justice Byabakama yatugira ngo omwanya ogu bakuzamu barahakire kakye bari kumaliriza kwombeka amaka gabo makuru agari kushangwa Rubowa. In the new place where we are supposed to be there on a temporary basis. The final journey is to our state-of-the-art home, which is supposed to be constructed in Rubowa. And that process is also ongoing. We hope to be attained or accomplished in the not too distant future. So the current premises, therefore, is merely a stopover process. We hope that the permanent home will be and constructed according to our design and according to our purpose and expectations. Amakuru agandi agutwinire government eri kwatanisana n'ekigombe ekiri kugita abahindi omwihanga area Uganda echa Indian Association of Uganda bataho oruterane rwabo orukumanyanga Rohana International Business Forum Africa orukuza kuba ruri aha Speak Resort Hotel omuri Munyonyo okuruga 2019 okusya 2022 ebyokwezi okwa kashatu. Oruterano oru rugenderere kugira ngo emince y'abahindi ebase kweyongera kumanyibwa ombanya Uganda kandi no kugira ngo base kweyongera kucenga okuba kwasa kutwazigana kurungi ombintu ebyo bushubuzi. Gavumenti hamwe n'ekibiine kiri kugita abahindi abahangarira aha echa Indian Association Uganda batebekanisa orukungana Munyonyo aha Speak Hotel 2019 mpaka 2022 byo kwa kashatu. Yeah, well, met in Addis Ababa. Yes. Yeah. That's nice. Orubarwese Rohana International Business Forum Africa Calling Summit ahibara aterere tochi ombyo bushubuzo mwihanga. For us as a government, we look at investors as our partners in development and our focus on partnering with them. Eva bugambiro mu rukiko rw'abanyamahurire orwashtamashte bacukuru cy'amahurire ga government omuri Kampala. Nikije kwangu emyaka yenyima omugenzi President Idi Amin Dada obiyabira president akabinga abahindi bono mu Uganda nebyo bwiga bwabo yabigabira abanya-Uganda ebikabirumwa amakorero amaju n'amaduka. Ekinte cyagarize nyuma ebyo ntasa byihanga konka President Museveni hataruho kuyagira ombwebembezi yasharaho ngo bagaruke obwa hati. Yes, the Indian community were disrupted and expelled out of Uganda during the Idi Amin reign. And when His Excellency, the President of Uganda, President Museveni, came to power, he did instruct that, direct that we should return the property of the departed Asians. That was a very excellent gesture to the world and the investor community in the world, not only to the Indian community. As we speak, like he said, over 90% of the assets of the Indians, which the president called that taking other people's property, is Kisirani. Indeed, they have been able to repossess their assets. And when we celebrated that 100 years of the Indian Association existence in Uganda, we were able to read and give those details. Oguyashoborre ebintu ebashirize kutamsente ebirumwe by'obushubuzi obuhinji n'oburambuzi. We are now only left with less than 1,000 assets that have not yet been repossessed, and they are in the process of the original owners are coming to take it out of the 8,000
buildings, shops, dukas, you may like to call them, that have been given to the original owners. yagirango ebintu ebiri mu mikono y'abandi ebyabirebire by'abahindi nibuza kurebeka ngo byagarwayo. As we speak, like he said, over 90% of the assets of these Indians, which the president called that taking their other people's property, is Kisirani. Indeed, they have been able to repossess their assets. And when we celebrated that 100 years of the Indian Association existence in Uganda, we were able to read and give those details. We are now only left with less than 1,000 assets that have not yet been repossessed, and they are in the process of, the original owners are coming to take it out of the 8,000 buildings, shops, dukas, you may like to call them, that have been given to the original owners. Mohan Rao, or chairman wa Indian Association Uganda, yagirango amaziro bwire buringwa omu Uganda bakoreramu kandi bakorana ibirugomo mushoro mwinji mnonga. As the UAA Director General, here to confirm, India is the second source of country for the investments in Uganda between 2015 and 2020. UAA licensed 228 Indian investment projects valued at $464.5 million, accumulating nearly 20,000 jobs. Aba basize ko abanya-Uganda emirimo hamwe no kwagira ebirukorwamu. Major areas of interest are manufacturing, agriculture, construction, healthcare and real estate and education. Abarisa bakwatanise n'ebitongole eby'amate bashaba kongera aha mutindo gw'amate babani benda ngo gabase kutunga akatare aha rengo rensi yona otireho nabo nkabarisa okubasa kugira cyango ekibagaganyirwamu ekiziro bwanyuma y'ekitongole ekiri kujunanizibwa aha mate omwihangere ya Kenya echa Kenya Dairy Board okwemereza ogumiza muna no kugura amate okuruga omwihanga erya Uganda kaga ebyokwezi kwa kashatu omwaka ogu omukyala Margaret orukura ekitongole kya Kenya Dairy Board ekine ekitongole ekirukura amate omwihangere ya Kenya bakarage bashoza ekihandiko kubayemereza amate ga Uganda ogumiza munigaza omwihangere ya Kenya ogutuma rundo go kubanza tugwa kabiri ninga tumate gonka iteki nikimanyisa ki ari twe nk'abanya Uganda na munonga abakutahiza omumataga. Sky TV twagambaho n'abakugu kandi omwami Musita Benjamin omushomesa ahitendekere lya mast kandi omwe ahabakugu mbyentasia bagira ngo obutuvunanizwa bwa Kenya ahanshongegi bita barisa hamwe na government bashemererwe kongera omutindo kureta Kenya yanga amategeitu tukitandikira hati ekikatandikira habicori because bakashangamo kweta nkobutwa obwabe byombuchoro kandi mbagira ngo ibicoro bya Uganda by then bakabita kufitinga mwinga shesi tukweta bakabita kumacenga na human consumption kugira ngo turi kumitinga standards z'abantu kuriramo. Mwami Benjamin yashaba abarisa kuratira emitenderwe kubebihirwe nkwa okubura kamente na munonga zaheza kugemwa hamwe n'endijo kubasa kongera aha mutindo nabo bakaganyirwamo because amatagaruko za Kenya their standards are high kuba kushanga ngo standards ninga shebi kugenda rone bakora tara munonga nikiretera bayanga amategeko tugagamisengaro. It's not the problem of Kenya ijesha yukuretera yanga amategeko abo kugira ngo kuganga abo kugira ngo turi mu East African community does not mean ngonoza kwata buri kintu cyo necho wa producing akizo mu ihangerinde. What are the standards we are supposed for? Uganda Bureau of Standards bakagitaho kumejare ku testinga quality y'ibintu. But tukozere mu rumogoito nk'abanya Uganda umuntu ari kureba Kenya nkekizubu na batari kumanya ekikumanyisa umuntu okumitinga standards Kenya kwanga ibintu bitu itushemukwa ntwetera umutuba nk'abanya Uganda ahabwakintu twabintu buza ahabwakintu babyanga kandi tubasa gukora ki kurebuka ngo ebitinde bituruguza heru bya meeting emitindo no manye abibintu bitukora muri mbarum hari factories kwingana nkigana chanje na mwenda zubuzo murgeza factories zitwinaha ezikutwara ibintu bukarabara katuna board bukarabara mirama hills board ntubitwara umbakonge byinji tubitwara no mu South Sudan abatakufokasinga aha quality y'ibintu bitukurya.
bo abashubuzi b'amate mu Uganda nibajyanywe n'obuvunanizibwa bwa gavumenti banza kushujuma amataga etakagatuire kugaguza mu mahanga gandi. System yo ine problem kubanga atite problem tekufikane tekar gari twita abahansi ejo problem yo kuza kuchaka kuba reported by Kenya yitu supplyinga mu Uganda itwe nga government yitu kali nekoze kinetaga checkinga ninga our system kayo to kabichenga niyo takuchenga government niyo file ogu yashaba gavumenti kutaho umutume kareba ngo yahindura ahamutindo gw'ebintu ebyo kuguza omahanga gandi bantu bendaganyirwamo cyo mugasho munonga ku maintaining quality ya products ezo producing omuyangomo. So Kenya kwanga ibintu it's an advantage to us kugira ngo tumanye n'icyo mugasho munonga kugira ngo tugaruke twete umufuba focusing on quality. Without quality we can't reaping much from our exports. twagezaho kushika umukampani nyingi eziri kushoza amataga konka abantu aba bayangagambaho nito ko kushika umwanya ogu ore motoka bingi bipakingira tinkumanya kubera bipakingire abwemberero. Abashaki bitu ago nigo babasa kutwihirayo agakwatirine na namate ahamwe na nomutindo gwago twayongerayo abantu omurikazo omucharo ekiri kumanywanka cyabahura berarikirire bwanyuma yo buruire bwejwa okurugayo bukatera amatungo gabo obwa hati abantu aba bena government ebase kubahwera abo kushangangwa amatungo niyo ntasiya yabo eri kubabisaho burizoba uburuire bwejwa bugarukire bwabarukaho omatungo omurikazo kandi ekirarikiriza abarisa abari kugira ngo amatungo gabo nigaza kwa okuligira hamushaho webe amatungo umuruburemba ahamizo kwendwareji ero ku on Sunday mukasheshe nkakera kujya kureba ibiriyaha kandi namazima niyejo ejwa iriya famu ya Mr. Chakabari Bantama abarisa babatireho mihingo yo bitagaruka kuguza amatungo no kugatambuza otireho no kuguza ebiri kugarugamo kusa nanyanyetaho Dr. Maharpota iza confirming endwara ngo niyejo ato kwihobo batandika kutushomesa kati nhobo izera gebe azege nimi bakagirete biro yo kwezi bisato kwa kusata ubwo mwaka hatuba hatsuri ntigemo tutayiraho tugisira ngo bakukwata no shozente ninga no utase mwente bakukwate bakusibe abebembezi ku rugo myanyeji bashabira abantu kureba ngo bakuratira ebiragiro ebitibwe bashaba okukora namani bakirinda nimbashaba butabiyama nimbashaba kuzora amayisho nimbashaba kurara habina aho bitimbira n'ubuju bwa karantini nimbashaba utagira inte yone yashora nari yataha okuguma hatenente rukushora ku rugo museri yabwantama na ku rugo mu ruburemba tukarinda efamu y'irwire okustyo buyabaje kakera. So aha utatobo buryo bwo kugira ngo twirinde twakoraho urukiko rwaho naho ninga sensitization na chairman witu LC5 wa kazo akaruho yeija yatushanga mu rukiko na meya witu Mr. Matagizi na chairman na naba aba farmers twena tukahinguza ngo tukomo mwanyogu cyaroguza amatungo na namate na ningo kushuhuza amatungo gona haro kuba igendwara ne kwata amatungo agina nebinono aho burwiro obu barikireho bahirwe ebiro 20 batari kutambuza ekintu cyone ebyo ni kwebiri okwe twarugayo erizo abantu na twisiyeho ebintu bitarimwe na bimwe ebikwate na district ya Bushenyi kandi mengu district eji hino buyabirene yetwa model district Bushenyi nemwe aha districts eziri kumanywaho ebintu bitari bimwe na bimwe kandi ujike ngo Bushenyi eji hino buyabire eri mpango eri mu districts eziri mu Buhwejo Mitoma Rubirizi otireho na Shema bito bahati eji bakija bagicwamo kandi Bushenyi yasigarayo kana districts ezindi buri omwe yasigara okwayo umunyamakuru witu aine abantu babushenyi abaganireho nabo reka twebinji ebikuceraho obwa hati district eji einitaka irkwingana obuhango obwa kilometers 25 hamwe n'oburengwa obukushika meters 10 kuza aha 25 eine emerika nshanju n'eshatu ebyaro bitano nshanju na kimwe hamwe n'amagomborera agakushika 9
or Executive Director Runyankore Civil Society Forum Apollo Kakonge nagira ngo ubushenyi neshomesa munonga abana kandi na climate yayebonire kwagira ibyo burisa n'ubuhingi. Ni factors nyingi. Factor yo kubanza ni factor ya education. Abantu buri bushenyi bashomire. In fact, families nyingi no umuntu ararakwe unkatwara umwana hishomera. Abo kandi ukimanya ngo abantu abashomire ne bangu rwo gusharamu na mnogo mbyamagara nabandi bakora projects bakora nabandi bashubura nabandi baronde mirimo. So education ni kintu kikuru mnonga aho babushenyi kandi cyo tukachikwasa kare tine family hati yo kuzamo kashanga harimo umwana mutakuza hishumira. Idea the families z'abantu batakuza hishumira mu cyo mnonga. Factor ya kabiri ninje ndaka kwate na climate yitu hamwe na nibyo byinji. Bweyale Williams orienzarwa yabwera umugombore ya kizoba nashobora amashomera gatandikirweho wayima yo kusharwa ahari yankore kandi kireta ira abantu bashomesa abana district netunguka. Shenyeji shangangu n'abantu bagita modo ikabanza kutandika nibyo kwinga kabanza no kwinga umwana wabana ureba nkahara abanyankora cyuma cy'umwana aho abanyankore kubabire n'barga Buganda ababandize yo barito umwana baguhinga abantu kubaheza guhinga cyaritera abusumesa abana amashomero agabushenyi twine Bweranyandi twine Kizuba twine Riyonza twine Sentukagwa aza bushenyi twageraho na kitabi seminare wamanya Apollo inzaro ya Kitembe ward omuru bushenyi shaka municipality nagira ngo abantu ba district n'abakozi munonga nico kireteye nibatunguka cyo kudiretera yaba district yo kure cyo kureberaho kuko wakigamba abantu bayo n'abakozi tubukweganda umurimo yone umukora nibimuka kare urumuteki yateka umutuma ureba nacukora ayine kigenderwa cyakwizaganyirwa mu misho. Katsime Annette ori umunyishengero abwa district ya Bushenyi nagira ngo abantu ba Bushenyi nubihinga ebyo kuriya ebyamagara marungi. Kakonge yayongera yashobora ngo abantu ba Bushenyi nubihinga kandi barisa nico kireteye intasiya ne yongera munonga. Bushenyi mukibanya Bushenyi is a model district. We are good to go. Obo jumping on the bandwagon. Obo tandikira hansi. Ekikuru munonga no kureba mutwa improving services. Kandi nyenda kumanyisa. You cannot be productive when you are not healthy. Okay. Tokubasa kuza ombya agriculture kwinga kurunde koko kuzo mumpunu kuzo munte omajani omwani otine man. So nichoro kurebera turetire bintu bibiri because they are twins. One onda kuba productive notekwa kuboine amagara. So health and development. District ya Bushenyi eine ebyempuruzana birungi amarwariro amaramizo enguto ebyo kwerinda abebembezi amataka marungi emyanya mirungi yo kushemerwamu obutare za banka kandi abantu beine obugabe kukora ekyo bakwenda. Ebihandiko nibyoreka ngu abantu abakwingana emitwaro 25 bina nibo bakuruga omu district egi kandi hari yaba emitwaro 12 n'abakazi emitwaro 12 n'abashiija. Amakuraga gashakwa Glorious Rukundo abwa Sky TV again. Nibwo twatwinire omucheka cyitwa cyo kubanza reka tumuroka cye kina makuru gandi omucheka ecya kabiri otaruga Sky TV. Sky TV irakari abantu. Buri
Burirwa kabiri shaishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka zo mu kiro otaferwa program omuhingi n'umulisa aha Sky TV. Kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopana yabo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe bibiri bishatu okutwakubasa kutunga entasya omu byobuhingi n'obulisa obwe turi kurabira omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka. Aba Whitemark Cosmetics Manufacturing Company Limited abari kukorera akabaza ka Honeypot Herbal Gentle Wash nibamanyisa abashubuzi mwena kuba beyigurireho amataji aho muri kubasa kutunga akabazi k'abakazi aka Honeypot Herbal Gentle Wash mbara mukashange ahari Buremba Road acombeko cyambara City Mall iyabireri nakumati omu Fresco Supermarket ninga ahari Mbaguta Street acombeko echa Easy View Complex omu New AK Cosmetics Shop eduka namba F05 kumanya birukiraho tera note mushanju ina emwe atano nibiri chinana nibiri chenda nibiri ninga note mushanju mukaga note 13 abiri nemwe nshanju na mukaga. Ekigunda cha Sky TV Radio 5 kwatanise na Sky TV baba isama kuru marungi g'ekigunda cha Sky TV ebiro mushanju byo kwakana eryabere Good Friday emirimo yona neija kwemerera ahabwo kuberya beri yanga emihanda yona eryaba yorekerire University in Mbarara imwe mwena baturani bari aba Sky TV na nimwe mwena baturani bahurikisa Radio 5 Sky TV yagaruka yeta mwena mwije tushemererwa hamwe tuzine dance turye tushemererwe haryaba hari abeshongozi bamani bona kurwo mu Western n'abandi bamani kurwo muri Kampala bebembirwe Shiba Karungi Ray G na Omega 256 okutaha muno mutwaro gumwegonka rero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kake emitwaro 5 yonka yaba nfitaha mo kutandika na shaha 8 zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyira presenters bona ba Sky TV na ba presenters ba Radio 5 okaganira nabo live and clear ebiro mushanu byo kwakana Good Friday bikushanjori po nyaburama mwije turonchinge TV yitu Sky TV irakarya abantu okwenda kumanya birukiraho teresime ya 0 mushanu mushanjina nshanju atano nina shanju nina nango tere ya 0 mushanu 0 emwe chenda ni 2 kinana ni 2 anani 3 ebyo byona bishajikigwe Sky TV Star 5 Motel Radio 5 mgenu nyowe na unakubandya drip muryare banareta na muryango mpagatira amacupa. Turebere nshonga za rukundo aharubajuro mwami no mcyara boyfriend na girlfriend narishi abantu binja bariyokwe habiremo buticurizana haba mno tabanko mumaka. Turebere ngwebi nebiretwa mu obutesugana okushango tinde vunanizwa aha mukundwa wawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner. Ebyo nabishanje aha Sky Television on program nyamurungi ya Love Drive eraberho buri rwakana na Sunday shayina necweka paka shayitano necweka ezo mchiro sakwantu kusiyaho amabaraka g'abantu harimo ishonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho no habuzi kurga abantu abariyokwe nanyo mhereza wa Olivia Kamsime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School narishi aha social media platforms zona Sky TV UG official Sky TV irakarya abantu. Sky TV irakarya abantu. Webale mnonga okubokiri nitwe aha Sky TV ori kureba agenshonga omuchweka echa kabiri nko muringo gumwe ogwo kureberera abana abari kuba bakiri bato abazire bashabwa kufayo ogumani babanza kutekatekera abana abari kwani baza kuzarwa kwenda ngo base kucendeza aha mubaro gw'abana abari kunagwa aha mihanda okashanga nabandi bagumani banagwaho ahabo kugira ngo nibabatetekatekere okubasa kubareberera.
Sky TV agambaho na Mshabe Henry senior probation officer abambara city kandi yagira ngo nabatunga abana batarahansi yabana buri kwezi abari kubana bendo biyambi. Henry yayongera agira ngo government nishango buzubwingi mu kureberera abana nkaba twino muga muhango gukora umuhereza kurenga umwana yaba yatungwa umugisha gukora kuri konka tugizere challenge y'abazire bamwe ninga bamwe bari kuzareryo banagijwa babona banesubwa kandi abo babanagamwe ushanga ngo kwezi twazibinga abana batarahansi yabashatu bana konka ko banagamahanda polisi no mu mugwa rwo kubanza kubatasoma ibitabo byabo dene kabatero itwe ka office tushira kugira challenge yo kumuteka yo kubona umuntu ubate ku mwana obo where namazima we have babies home within Barrier City. Those institutions and twelve but institutions tuzigom mwanya mu rugo kuruza mu mwana so tuzukozesa as a last resort yashaba bazire abari kuzara batende kigenderera kubanza bakatekateka hari nyenti yabo yagira ngo bwiro bwingi nibashanga ubuzubu bw'abana abari kurombe biz homes ninga twaiza kuremwa ukubona press mu mwana akaba tushaka tuna application z'abantu binimbabazi abari kwenda ukubona abana bokoro so tubaza tuba contactinga succeedinga atumwana gututu mukono yubasa kamoja konko babies home tujikozesa as a last resort aba bazire bakugira challenges conflicts akamunaga ari inombusha mbushere bomushobire ashara mashirwa handi ninga naenda kuza gukora nibenda ngo atije no mwanya urukumurebe wa muziro mwana takumurebera ninga takumumanya konka naenda kusurvive so mwana ubwo namunaga akwana naenda kuza gukora n'umuntu kuza gukora twine aho kushanga abashija nawe bereji urukuzara kakoma kuzara iko banzoronda ka center umanya ngo ine capacity yo kushwera ukarebera umukazi na n'umwana ninga n'abana bawe ikakuguga kuzo mu relationship ningo mukago ugwa botetebekanisize kandi ukenda kuzara akonye ne kese za nyingi niyo mwana akunda heze kareze kuzara nyere tuza DNA rero takije abashimira DNA so nyenda ngo mbashabe zo mukago ugwe tebekanisize umuntu tugubishije wanje umukazi wanje aineta seti tuzara umwana muninga babiri tubarebere deka abana bakuruma kagaitu nko twija kugera Uganda nonji dan kujya mu mwana aza kuri mu institution ukateka tanga umwana ubwo naragaye kuri yagira ngo haruhe biragiro ebiri kwata abantu nkaba abari kunagaho abana konka taine wakwatsirwe ebiragiro biruho Penal Code Act Cap 120 Section 156 Child Desertion ikiragiro cyo konkati umuntu wamunagaho tuwamureba hatu wacu kwaso konga kunna babaroho na mwana ngo tukubona polisi neba bakora fayiro baba charging akando tine dance n'ubayita nuzaro tumara kwa mtu musu kamunaga street ukatambura kagenda gashakwa Job Kato aba Sky TV agensho Bebale Job Kato omugandi omuntu omwe ni wagambwa kuba afire bwanyuma yo kugwa omukitagata echa Kirimba Chathumba eri kushangwa omwanya ogwa Katonzi omuri Nyakabingo eri kushangwa muri Bulembi ya division omu district ya Kasese nikigamwa ngu omuntu ogu yagwa omukitagata eki shahanka mwenda buri kushesha okulgira Harihab Sadiq Panda chairman wa roundabout stage omugenzi ogu abirayine amagara marungi izo bariyanye mwabazyo kandi akubasa nakutebereza ecyamuletero nzeguro yasibe ku stage ngakora taina buzibu bona sina comments yo naginzamo gera konti ya inachi yabade muvubuka ngakora era very soon mu mwezi ogokuna abade yakava kusasura loan kusasura pichi ya loan ngagenda kutandika kuvuga loan na yasobora okubera omwanguze ncha ngavuga pichi yiye na ulide information wa boss we yabade atade emitwara 5 ngabagenda mu pichi ye kisanja na yamawulire mabiga rero so
katonda ye yasazeewo bw'atyo. Kwonka we omwami John Bukombe Baptist chairman LC1 wa Katonzi Cell aho ekitagata ekikiri nagira ngo omugenzi na munywani we ofiire nikigambibwa nk'okuba basinzire bari kuza kwija kwibira omu kitagata shaha mwenda z'eki. These two people came from down Yakasanga. They are border people. They were two. Each one was raiding his own border. So one of them is dead. His name is called Julius. Twafiiriddwa omuvubuka gwe bayita Julius Senior, muvubuka wa boda alina emyaka egiwera nga 30. Mukimanyi bulungi nti kitagata kya Kasese kya Rwenzori kye kikyayina amaanyi ate ekikolerawo ddala. Abantu bajjawo ng'eddwaliro eriyamba abantu abalina ebirwadde ebyalemera ddala. Ku luno ono yazze essaawa nga 9 naye nga mutamiivu talidde nekimusinza amaanyi nekikola ki nekimutta. Omwami Jafari Kigutiya yashaba abantu bonna abarikwenda kwija mu kitagata kubanza barya batakagiira omu kwibira ahabw'okuba amaizi g'ekitagata nigabaasa kukiza omuntu amaani yagazamu ayineeja. Njagala kubiriza abavubuka nti no waakiri bw'okimanya nti ogenda mu ddwaliro lyaffe ly'ekitagata eryo ojje ng'ofunyemu kyakulya dozi tekusinza amaanyi. Ate bw'oba okimanyi nti management ya kitagata bw'oboze tubasaba nti omuntu bw'aba mutamiivu tebamukkiriza akole ki abeerewo. We omwami Erikana Baluku manager w'ekitagata yagira ngu nibaza kugumya aha biragiro byabo omuli nk'okubinga abasinzi omulingo gw'okutamba amagara g'abantu. Finally tonight we are going to make a restriction that people who are drunk should not enter our premises. They should only allow these drivers who come while tired and want to continue across the border with their cargo. But drunkard people, we are going to bar them from entering the premises. Gashakwa Muhindo Gerard ahabwa Sky TV agenshon. Abashubuzi okuruga omukatare akantara Central Market omuri Kitagwenda District bariyo nibashaba government okubasa kubirukangirije kabayamba ahabo kuba banka ezibabire bihiremu loan ezibature nibakozesa obwahati zibari omumaraka. Eki nikijaho bwanyuma y'omuriro ogwayokize akatare kabo enjiminche hingwire kandi omukatare aka ebintu by'abashubuzi byona bikahiramo. Bwanyuma y'akatare kantara Central Market okutya enjuminche hingwire abebembezi ba Kitagwenda Town Council babasize kutungira abashubuzi omwanya ogundi oguba lukorramu bita abashubuzi bono bagira ngo government ene kubayamba ahabo kuba sente zibabire nibakozesa zikaba ziri za loan. Ebintu byahire hari muno buju zigiye kwata miliyoni 3 na mwenda 3 aho niho biri kubalance nyine iyo bintu byahire konka nyine kuyana bisya namoya akanta ka government tikakija juba government ne banza yara yandikisha mpora konka ni nyina masiko ahabwo bwiro nyine na government nayo nebizubu byayo konka government nayo yene teka kwasa kuja kutukorera aha kintejo. Arinditwe Musa yagira ngo ebyo buyoje muri Tara Central Market tubyakabonire ahabo kubana hati nibakosa kamena eyo mutaka ahabo kushanga batakombekire eyabo eyakatari. Noro buti umwamudi abatiyembuzi abataka bakatwerenda gano batwereza umutaka omwe bari kuyatawundi Cemex we akehayo kwereza abashubuzi toyi kandi yakora n'endagano ahabwo kunda umutima gwihanga umushobora kweta Cemex akehayo yatwereza toyi bonire toyi reserve so omwanya nizakutanika kutimbisana toyi yitu. Karungi Edrida n'omushubuzi omukatare we yagira ngo omurro gwayokiza akatare kabo akaferwa mu sente ziri kwingana miliyoni 2 na nokukiramu kandi obwahati nabona abo kushanga entandikwa yona ekahwerekerera omurro n'amazima nkateganisa obwahati tinyine bwekora kuturgira omwanya gwo kupangisa twaza omwanya gwitu gwa government
ndiyo nimbonabona kuri mbere nayo mbeceraho akazi hati ndiyo nimbonabona nindonde sente zo kutandikiraho tinzine ahubwo kugira ngo sente zinabe ninkoze sazona zikahira kuri ifu hate saheze ndiyo mwanya gwa government tine kindi ekinyine ndiyo ninkwata mwenye kinanisaba nka government omukurugere bintu nko kubyita nko kubyafire mutuyambe mutukwatireho mugere nko kumwatura yagera Karongi yageragu umubanka aho babire bihire roni bakabahereza kire kace kandi kahwire konka n'ubwahati entandukwatero nkitwe abantu bona baye bari mu katare numure tube abantu abamace kandi tube twosa sente z'abandi za ronizi hati twena tujya kutwagerezaho twasobora nsongezo abatawunu kanso kuturebera abari za roni aho twabetwarire za roni bagezeho bagambaho nabo konka batugira ngo mbakuba baturinzire mu kace tukumanyo bwiro baye batuhire n'ubwingana ki so n'ubuteye turyaha twine mitima mingi ntuyerarikira sente z'abandi tube turire za roni twino turazihe kandi sente tube twine zikahirife turyaha kandi no kutugira umwanya gwa government okutugiremo tugombekire turyo mu kweteraho sente no kuronda ebiturabe ntukozesa tukombeka tukatandikira abandi abashubuza bagambaho na Sky TV bagira ngo bwahati bamwe tubacarara muju abo kutirira ngo ababanka batabakwata bituruko kushaba government okutaho mu nshonga zabo ekabayamba kitari eco bintu bakoremo nyonka ferwe bintu bingi munonga ebintu akubasa kuzike sahezi konka ko nabibajire bikaba byo miliyoni 1.5 kakarme bafuzo butunguru inyanya oburo ebihimba nebicuri imiyembe imicungwa n'ibindi bintu bingi so bikafatwa kabarira miliyoni 1.5 nkati kugira ngo hineke nabwi no kugira ngo government ino kuyatuyambiraho nkabariyo n'injo batira umwanya bariyo batebekanisiza ino ko baratekateka ngo basurize mukatara kahire kaferwe bintu bingi naferwa sente izina binyenda no kutwara banka turyo rwo kubanza konka camukaga bakabatakora nazirasamo mukatare ntirwo kubanza nzitwara banka kuza kwikawe keri sande ninza kushoma nyonge mushomesa ukereza ko nayo ninza kusoma kuza kwiko mukatare nsanga kona kawiro kayongere byona byacanyagurike rero nkanyine munebye duka nyine mu sabuni nyine mu emnyonyo nyine muzashikari ibintu byona byacwekerera byona byaho kuza kubitera toto nkashanga nibiko muri miliyoni 1.20 ati mbeno narona ati ninkadishashwire inabire ndire mbanka ya Isia natinga shashwire ngo kabatwira amezi 3 ngo kugaraho nibwo turatanike kusasura twamara abitwe musa yashaba abebembezi bakitagwenda town council okora ekiri kubasika bakasiba umwanya na sengenge okwendagu ubunde byo kwerinda byaba birungi gashakwa Stephen Mujuni ahabwa Sky TV agenshonga Shashiri chweka cha kabiri echa genshonga reka tumuro kace kundagaruke nkusi y'amakuru ku rugaheru yihanga otaruga Sky TV. Kurikayo omukahumura ko kace twarebaho omakuru agakuruga aheru yihanga elizoba ombare gw'abantu abari kwingana 200 nibo bakakasibwa kubafera omunjura myinji egwire kutandikana n'ekiro echabushesha elizoba omwihanga erya Malawi Ntigamwangu abantu bingi abafera omunjureji nabo abakutura omu districts eziri omashuma agihanga erya Malawi Abantu abariyo myanya tari yemwe nemwe nibagamba ko abariyo nibareba mizi mingi agarimu ebyondo gakwijura omyanya tari yemwe nemwe otirona no kutwara amaka agarihi nago Omwanya ogwa Brantaya oguri omuri Malawi kandi ogukusinga bikorerwamu ebyo bushobozi nugamba kwa nigo gwaferwa abantu bingi bakwinganiga na 5 kandi muri aba abantu 36 nibagamba kwa bitwa ebitengure government yarangirira ihanga kuriyaza ombwire obwakabikamani bwanyuma yo kushanga ngo districts eziri kukikomi omashoma gihanga zasingayo okuterwa ekigwerereze eki echenjura yamani erimo muyaga ahamwe norubare
abantu abariyo nibagezaho okuyamba abo abatunga butandu ningashabakaho ekigwerereze eki nibagira ngu bariyombwire bugumangine munonga habo kushanga ngu nabo bonka bahwa amani. Omugambirizi wa polisi Peter Karaya yagira ngu emigera emingi yijura amizi kandi ngo amizi gariyo nigayongera kutwara abantu otireho na no kushenya ebizimbe. Government obwahati negira ngu ombare bw'abantu abafire okuruganya ekiro omukiro nibarenga omuri 100 ngo kandi abantu bakwingana 594 bahutazibwe munonga rero abandi 37 bakiburize amisho. Abantu bakurenga omu 20 nibo batatanisibwa ahabo kugira ngo enjura yagwa babura aho kutora. Abakuru nibagira ngo ahirwariro erikuru eri omwanya ogwa Brantaya hakiriho tibakubasa kumanya ombare bw'abantu gwenyini abariho ahabo kushanga ngo bariyo nibeyongera kwakira abandi bantu abariyo nibihwa omyanya etari emwe n'emwe. Aba bashikirira abantu abahikwaho ekigwerereze eki bari kugira ngo government neja kuyambaho ahakuzika na munonga abo abisirwe enjura egi. Ombare bw'abantu abafire nigutekatekwa kuja kweyongera ahabo kugira ngo emyanya emwe ahenjura egi gwire naheriyo neceyongera kugwa abantu abari nibagezeho kubasyaho obuyambi na no kubasa kubirukanjirira emihanda yona yashenyuka tibine aho kuraba. Ogwo nigambwa kuba enjureji negambwa kuba yacwa ebiwaya by'amashanyarazi otireho na nahanda hebiwaya byababiri kutenguka bikagwa emyanya mingi emwihangeri obwahati teri mu mashanyarazi. Abe bitongore bimwe nibagira ngo abo kugira ngo tibine kuba kubasa kukozesa amashanyarazi ngo kandi ebintu byabo biri kukozesa amashanyarazi ngo nabo bonko bwahati bashobangirirwe tine buyambi oba kubasa kuha abantu. Ekigamba ngu emyanya eyasingwayo okwikwaho akabi n'emyanya eri kuturamo abantu abinenju ezimwe zombekisa amatafari ngo kandi nyingi omwanya ogu nezombekise ebyondo kandi emyanya egi niyo yasingwayo okusisikara. Zimwe ahanju nizigamba kuba zatwarwa amizi ngo kandi ezindi zaterwa ebiti ebyani bigwa ahabo muyaga mwingi. Enkute zimwe nazo zashenyuka otireho na n'entindo zitari zimwe na zimwe ekiri kwereka ngo ihangeri lyaza omukabi kamani ahabwenjura erimu omuyaga mwingi. Now you mani mumbere ntongera kushasha n'abantu okwe omwihanga eria Malawi nigo twatwinire ahabwe cyekeki bitureka twakire Michael Karo Karonji abase kutwisyaho ekishakuzo ekizobere. Musibire kurungi abarebi ba Sky TV enkunzi zihangeri enkunzi z'abahereza ba Sky kandi nimpamya ngu amakuru agenshonga gabagendera kurungi tukiryo mukashonshoreke akebyenzarwa kandi tuturyaha kubahereza obutosha tukija twizire nkakahere. Yes, ekishakuzo kizoberi nikikibwaho Michael Karo Karungi nkabutosha kandi nimbagira ngu shakushaku ya shakuzo jangu izuba ryashwe nkuru tiryoma izuba ryashwe nkuru tiryoma. Ekishakuzo kirungi munonga mu mpenyana yanje nkibitire tutyo tugumizemu omesho. Ekito kyacho nikigira ngu n'enyanja izuba ryashwe nkuru tiryoma kandi ekito n'enyanja. Enyanja buzimazima omugirano gubasa koma na munonga imwe abakuhinga aharubaju rw'emigera abaruku kombeka hihi n'emigera ekyo kiri kwizikirizibwa konka enyanja tekoma kuruganazarwa no mu history tindi kumanya enyanja yo neromere. Omukishakuzo eki nitwegamu ebintu nyamwingi konka ninza kuherezaho bice. Eka yaberiye kanungi eka erimu mama na tata erimu abana abetegerize nikiguma kushanga ekejo eri kubaramo ebyokurya kandi ejo neberieka eri kutasya. Waza kureba enyanja erimu amizi erimu ebyenyanja erimu za mukene erimu enshonzi erimu emare erimu ebintu byingi. Ebyo byona nerisa abantu nyamwingi itwe abakurya ebintu ebyo abatakubirya mu nsasire konka nimbasa kugirenga na neka eka yaberimu ebyokurya byingi
buzimazima magira ngo ikaya nanka etureriye kero kwakira ero kukunda abantu kandi ero kukuna nico turukwega umucishakuze eco eka yawe basa gukora n'amani mingi okureba ngo yabasa kusigara negira abandi abuyagatsira hamwe na nabeka yawe mwebare okureba Sky TV ebirungi itwe nitwe tubyine nibikomokaho muka kandi Sky TV nyuncira kugambira it is a home away from your home we wijaha notunge birungi noranganwa nomanywa nobasa no kugira icyo waye gasira na mnonga wagumo tutegira misho otakakwata ha remote yawe program ezindi zirimo nizija tukiri mu makuru genshonga kandi mbashabangu ekireki kibabere kihorere kandi ndukubagira nti agenda tine mukuru agenda bwira zo bari oruchondoze mfumo ejo ori amanya Michael karo karungi ecyaro kubana kugambira marare kurungi taruga ha Sky television irakari y'abantu webale Michael kutuyisyaho ekishakuzo echo nimpamya yangu yo wakireba oine eki wacegamu abo amakuru gitu agenshonga umwabazi yogu nyenda ngo kusime mnonga iwe owagumanitwe obutwatandika ahasha ibiri no kusyati aho twirira okuhendera nyenda ngo mbasime mnonga abo gumani mukunda Sky TV kandi mwakumani mureba program zona okutandika nakasheshe mpaka ekiro ayitukuba tuhenderera nasigana Adera Orishaba nyewe nabona ninkora nabo twenda ngo twendeze okurara kuronje mukama kurinde otarga Sky TV.